Hey guys, Rasmuda once again, the focus Urugera TV nahangaha ugiye kujyana none wongera ukomeza uture ukurikira amasomo yacu twoga muri ya nyanja ya gitari tuvuga tuti la musique c'est l'art de combiner les sons, de combiner, de produire d'abord, de produire les sons et de les combiner d'une façon, d'une manière agréable à l'oreille. Umuziki ni uburyo bwo kuba wafata ibikoresho nk'ibi ngibi ukabibyaza amajwi, ya majwi ukayegeranya neza hanyuma akaryohera amatwi. Yaryohera amatwi nibwo nyine ababaye umuziki. Ibyo twarabibonye kera cyane mu masomo menshi twagiye dutambutsa. Nkubwira ubu ngubu ni The Focus, hanyuma nkuko bisanzwe Urugera TV. Aho tumaze kuvuga ko ari ibintu bigomba kuryoha, ibi bintu tugiye kubigerageza numva biryoshye. Tucije iminota dufite iraza kurangira, nawe ushobora kuba wabikina, biraza kurangira twamaze kureba uko bikinwa. Reka tubanze twumve niba bishobora kuba biryoshye, niba bishobora kuba umuziki. Ni ibintu byitwa arpege, ni umwitozo wakataraboneka. Ni umwitozo wakataraboneka wa arpege woroshye kandi wihuta, kandi nyine utanga akantu kameze nk'akaririmbo. Nako ntabwo ari n'akantu kameze nk'akaririmbo, utanga akaririmbo. Akantu kashobora kuba kaba umuziki ko ndumva biryoshye. Niba numva biryoshye rero icyo nakoze ni iki, nkoresheje iyi gitari electroacoustic. Tugiye kwiga arpege, kano kantu mu minota itari myinshi. Ushobora kuba nawe ushobora kugacuranga. Kugira ngo tugacurange rero turagahera hehe? Turagahera muri kaze ya 12. Turabanza tukazibara: rimwe, kaze ya mbere, kaze ya kabiri, kaze ya gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, 10, 11, 12. Ugeze muri kaze ya 12 urabona ko gitari yanjye nawe niyo ushobora kuba ariko imeze cyangwa se atari kimeze, ariko ni muri kaze ya 12. Hanyuma nkabibwirwa na tuno tudomo tubiri turimo tw'umweru. Ku rundi ruhande rwo uhita utudomo tubiri tw'umukara twereka ko ari kaze ya 12. Tukimara kumenya ko akaririmbo kacu, akamelodi kacu tugahera muri kaze ya 12, ubu noneho tugiye kubanza noneho turebe nanone ikiganza cy'ibumoso ngo kirakora gute. Ikiganza cy'ibumoso, urutoki urunguru rwa mbere rurajya kuri corde ya gatandatu. Kuri corde ya gatandatu, nirumara kujya kuri corde ya gatandatu twarushyizeho, dufate urutoki rwa kabiri turushyire kuri corde ya 4. Ikiganza cyacu cy'ibumoso twamaze kugishyira kuri corde ya gatandatu muri kaze ya 12. Hanyuma urutoki rwa kabiri rwo turushyira kuri corde ya gatatu. Corde ya gatatu, ariko noneho muri kaze ya 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 muri kaze ya 13. Hanyuma tugiye gukora arpege dukoresheje nanone n'ikiganza cy'iburyo. Twibukiranye ko twavuze ko kugira ngo ushobore gukora arpege neza nuko utekereza ko mu kiganza cyawe ushobora kuba ufitemo igi cyangwa ukaba ufitemo icunga, ukaba ufite position imeze gutya. Hanyuma rero urutoki rw'igikumwe rurakina umurya wa gatandatu. Hanyuma uru rutoki rukurikira igikumwe rwo ruraba ruri kuri wa murya wacu wa gatatu, ufatiye muri kaze ya 13. Hanyuma urutoki rukurikira uru rwa kabiri rukurikira igikumwe rurajya ku murya wa kabiri, hanyuma urundi rujye ku murya wa mbere. Tangire arpege yacu. One, two, three, four. 1,
2 3 4. Aka kantu ukabanza ukakumva, twabonye intoki zacu ziri, twabonye kaze zirimo, tubonye nuko arpeje yacu tuyikora. 6 4 2 1. 6 3 2 1. Turangije inota ryacu rya mbere ribanza, ariko ngira nkwibutse ko ka kamelodi kacu karimo ibice 4. Ubwo rero muri bya bice ni ibice 3, ni ibice 3. Ibyo bice 3 bikaba bigizwe na manota 3 ya mbere abanza, cyangwa se positions 3 zibanza. Ya mbere twayibonye yo muri kazi ya 12. Tugiye kuri position ya kabiri. Yo noneho icyo ugomba kumenya nuko urutoki rwa mbere urarwimura ukarukuraho, ahubwo ugakoresha urwa kabiri ugahita urushyira muri kaze ya 11, hanyuma urundi rwa gatatu ugahita urushyira kuri wa murya wa 4 wa gatatu, mumbabarira wa gatatu, ariko nanone muri kaze ya 11. Bitandukanye rero na position ya mbere. Muri position ya mbere zira ntoki ntago zari ziri muri kaze imwe, ariko kuri position ya kabiri intoki zose ziri muri kazi imwe ya 11. Urutoki rwa kabiri n'urwa gatatu, ariko imirya none ikaba iyihe? Bikaba umurya wa 6 n'umurya wa 3 nk'ibisanzwe, ariko muri kaze imwe. Hanyuma ya imirya yacu ya yindi wa mbere n'uwa kabiri yo iraguma ari desert. Mu buryo bw'ikiganza cy'iburyo nta kintu gihindukaho, urongera ugakora nk'uko wakoze kuri ya position ya mbere ibanza. Ubwo none ngiye gukora position ya mbere n'iya kabiri. Angezeho n'iya gatatu. Position ya gatatu rero irasa na position ya kabiri, birasa neza, ahubwo bitandukaniye kuki? Bitandukaniye kuri kaze. Ni ukuvuga position ya gatatu yo iri muri kaze 1 2 3 4 5 6 7 8, iri muri kaze ya 9. Twavuye muri kaze ya 11 ya 12 tujya muri kaze ya 11, tugeze muri kaze ya 9. None tukaba dufite akamelodi kameze gutya. Dutangiriye kuri ya position ya mbere, position ya kabiri n'iya gatatu birasa. Hanyuma tugiye kongeraho position ya kangahe? Ya 4. Iyi position ya 4 nubwo tuyisi ya 4 igire ko ari iya mbere, kuko irasa neza n'iya mbere. Icyo bitandukaniyeho ni kaze. Iyi position ya mbere ari nayo twisi ya 4, yo iri muri kaze ya kangahe? 1 2 3 4 5 6 7. Twavuye muri 12 tujya muri 11, tugera ku 9, none ubu tugeze kuri 7. Ayo ni amakaze. Hanyuma 12 twagivuze ko ari position ukwayo ya mbere, ari nayo isa na position tugira tugeze muri kaze ya 7. Hanyuma ariko nanone muri kaze ya 11 n'iya 9 position nazo zirasa. Ngiye kongera mbisubiremo wongere urebe. Ikiganza cy'iburyo bimwe twahereyeho ya arpeje yacu ya mbere ntihinduka. Tasubiramo. Kuri nota rya 5, ariyo ya position nanone isa position ya 7. Tugeze muri kaze ya 5, nayo irasa neza niyo muri kaze ya 7, ndetse no muri ya kaze ya 12 twahereyeho.
Aho ngaha niho ugomba kumva ko aho byoroheye nuko hari position zisubiramo ntangira urebe. Aha tugeze rero ni igice cya mbere kigize ya melody yacu ya ndirimbo dushaka ko bigumya bigenda biryoha, tukaba dufite akamelody karyoshye dukoresheje arpege. Muri zindi position muri arpege abonye ko twakoraga 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Tugeze muri kazi ya gatanu kuko tuba turangije agaparite ka mbere ka melody yacu, ho dukora inshuro ebyiri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dukora kabiri 1 2 3 4. Reka nsubiremo urahita wumva uko iyi pariti ya mbere irangira. Nsubiremo nanone. Sorry. Pariti yacu ya mbere ikaba irarangiye, hanyuma tukajya kuri pariti ya kabiri. Pariti ya kabiri rero itangirira hehe? Itangirira muri kaze ya kabiri. Kaze ya kabiri, hanyuma tugakoresha izihe ntoki? Tugakoresha position nka ya yindi ya kabiri, ya yindi twabonye n'urutoki rwa kabiri, n'urutoki rwa gatatu, ku murya wa gatandatu n'umurya wa gatatu, ariko muri kaze ya kabiri uragira ibintu bivuga gutyo. Ariko noneho kuko dutangiye pariti ya kabiri muri arpege iraza kuza isa gutya. One, two, three, four, 5, 6. Hanyuma tugize duhindura position y'intoki, ahubwo turanyereza za ntoki tujye muri kaze ya kane. Kaze ya kabiri, kaze ya kane, position y'intoki byose birasa, ndetse n'uburyo bwa arpege bwose burasa. Tugeze muri kaze ya gatanu, tukongera dukora ya position ya mbere twahereyeho hano, ariko muri kaze ya gatanu. Iyi ni pariti ya kabiri, reka tuyikore yose. Tugiye gufata igice cya mbere aribyo cya pariti, twongereho n'igice cya kabiri, wumva icyo bitanga mbere yuko tugera ku gace ka gatatu kagufiya, ari nako karangiza ino melody yacu. Ubwo turatangira muri bwa buryo bumeze gutya. Ngibyo ibice bibiri bya melody yacu. Tugiye gushyiraho agace ka gatatu, ari nako gasoza ino melody. Turafata urutoki rwacu rwa kabiri turushyire ku murya wa gatatu muri kaze ya kabiri,
hanyuma dukore arpeje muri bwa buryo busanzwe. Tukongeraho noneho urutoki rwa mbere muri kaze ya mbere ku murya wa gatatu, muri kaze ya mbere ari naho akamelodi kacu karangirira, ariko kandi tukibuka ko tukarangiza dufata urutoki rw'igikumwe ndetse n'urutoki rurukurikira bikavugiriza rimwe bya nota. Yes, the focus Urugera TV, hanyuma Rasmuda on the mic. Reka twongere noneho akamelodi kacu tugasubiremo, kandi twibukiranye ko twumvikanye ko iyo umuntu yiga akaririmbo cyangwa melody cyangwa se ikintu cyose urimo kwiga kuri gitari, atangira gake gake, hanyuma uko ugenda ukora imyitozo kenshi niko speed na automatisme bigenda byizana, niko umuvuduko ndetse no kumva byaramaze kujya mu maraso bigenda byizana. Reka tugasubiremo noneho twumve neza uko kaza kuba kameze, nkuko twatangiye twumva uko kameze, hanyuma uko uzagenda ugasubiramo kenshi niko na speed n'uburyohe uzarushaho kwiyongera bitewe n'imyitozo ukora kenshi. Wicika intege niba uhushije gatoya, ntumve ko hari igikuba gicitse, kubera ko meruka nako bini apprentissage par essai et erreur. Urabyiga ugakora amakosa, udukosa ukora ukugenda udukosora, niko ugeze ku ntego. Ntabwo rero ushobora kuvuga ngo ntushobora kwiga ikintu nk'iki, ibyuma bya muzika udashobora kugira agakosa ukora, kuko mu dukosa ukora ubikora neza kubera ko wakosoye ako gakosa ukora. Ariko nanone nakubwira ngo ikosa kirazira gusubiramo ikosa, kuko uko usubiramo ikosa ni kuba urishyira mu mutwe cyane, ahubwo niba uguye mu ikosa rikosora ako kanya. Uko ugenda urikosora, uko ugenda usubiramo kenshi, niko ugenda urushaho kugira ubunararibonye kuri icyo kintu, cyangwa ubunararikinnye, reka tubyite gutyo. Ni the focus. Hanyuma n'Urugera TV, cyane ko urabizi nko wiga igare kera, uzi ko urabanza ukajya ugenda uhenganye cyangwa ukanagwa, ariko ukazageraho noneho ukarinyonga nka Rumuriza cyangwa na Adrian cyangwa n'abandi bose, amazina menshi. Reka twongere noneho dusoze kano kantu twibukiranye ko ibanga aho riri cyane nuko ugomba kwibuka ko ushobora uhera kuri kaze ya 12 ndetse n'iya 13, hanyuma dusoze turebe niba biryoshye. Nuba biryoshye uzakora urakanda subscribe, ndetse ushobora no gukanda share ukagahereza n'abandi bakeneye kwiga kalpeje karyoshye nk'uku. Hanyuma kandi haba hari aho utabonye neza, ukatwandikiye ukatubwira uti twereka ahangaha neza, ucishije hahandi ucisha ibitekerezo. The Focus, Urugera TV, Rasmuda on the mic.
Thank you for watching. Mwakoze cyane kuba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira mu masomo nkaya kandi nandi meza ari mu nzira. Reka tubashimire rero tubabwire ko ari aho ubutaha. Urugera TV, The Focus, Rasm down the mic. Ciao.